Assalamu alaikum warahmatullah. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. E oɗo men ñalawma alkamisa en hawre nogas e jeetati e lewru men mai hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegom woni 2026 ɗo e wuuro men Sara Kubba e oɗo ñalawma iidi taske alhamdulillah men 2026 on jii wuuro men Sara Kubba alhamdulillah men on jii leɗɗe ɗe tarkala machallah oɗo saaha ni en jettima wuuro men Sara Kubba eɗen pandi ceerno Siraji Baro inchallah kanko julnata iidi o ɗo e wuuro men Sara Kubba wondude e Dimis Kunda ɗe gurɗi ndendata juula ɗo e wuuro men ganduɗa ko Sara Kubba. enen kadi to banggue Daka FM ko enen Allah waɗi kala hitande ene garga hande fojjiri hande 4 walla 5 hande alhamdulillah min eɗen garga e ballal mo ganduɗa ko mawɗo goto en jeeya wuuro en wiye Baba Abou Sané mo goto mo ganduɗen ñaagui wonde to radio to wonde Amadou Samba Lo min jiiɗi kala hitande ara juula iidi taskiɗa men ɗo alhamdulillah min artiɓe radio ngo jaɓanimo ɗum alhamdulillah alamin wonde guila nden yiide korka yiide taski foof ko ɗon julten ɗum inchallah ɗo wuuro men Sara Kubba e yamre makko e ballal makko e ballal ardiɓe radio ngo e oɗen saaha Alaji Abou Diane Alaji Bayel Mbayen Alaji Bachir ɓanen e yamre rumen alhamdulillah guila nden Allah newni ko ɗo garten iidi o alhamdulillah hayni ko wayno jaɓɓugal ceerno kadi so waɗi en gara kadi ɗo ɓe jaɓɓoto ceerno ɗo godorong ɗo garan ɗon kadi eɗen mbaɗa en direct e radio men Daka FM ha ceerno yetto ha samdiroɓe ha waɗa duwaw ha yaaha e on sa enen kadi mbawen yaade inchallahu mawla hande o en gari kadi wadde aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗo e wuuro men Sara Kubba alhamdulillah rabbil alamin machallah on jii ɗo ko école Sara Kubba o woni ɗo école o woni ɗo alhamdulillah alamin ɗo ko galle Baba Abou Sané woni Ablaye Sané en galle ɗo woni ɗo galle mawɗo alhamdulillah alamin machallah kañum woni ɗo ko berɗe gon ɗo ko berɗe woni ɗo e wuuro Sara Kubba wondi jamaka nen hasen feeñi seeɗa leɗɗe birni ɗum jama Sara Kubba ka woni ɗo on jii soro o alhamdulillah rabbil alamin ɗo less leɗɗe ɗo woni ko iide taw on jii less leɗɗe to on jii yimɓe nana payi toon less leɗɗe to on jii inchallah eɗen ɗo pandi ceerno Siraji Baro so ari mbawen yaadude makko ha inchallah alhamdulillah rabbil alamin machallah on jii Sara Kubba nan ɓe garta goto goto ɗo galle Sanéɓe ɗo fande ɗon ceerno Siraji Baro ari on sa waɗi délégation timmuɗo yeehe toon to Bowol to yeddude innali Allah alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Siraji Baro ari e mon ɗo ara konko e safore makko ɓen ɗo gara alhamdulillah rabbil alamin ɗo e wuuro men Sara Kubba nani wondude e Dimis Kunda ɗo ɓe uudata ɗo Sara Kubba ɗo ɓe iidata noon ceerno Siraji Baro ari kanko patano kanko woni almami kanko woni julno o ari joni kanko e almudo makko alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Siraji Baro yettima ɗo e Sara Kubba alhamdulillah rabbil alamin yettima joni machallah alhamdulillah rabbil alamin yo machallah ceerno yettima joni alhamdulillah rabbil alamin machallah machallah ceerno Siraji Baro yettima sammodira e Sara Kubba naɓe alhamdulillah rabbil alamin machallah rabbil alamin الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله keɗen no feewi o wi eɗen ganni tottude sunna iidi taske goto fof heɗo ko haalete ko no moƴƴi no moƴƴi en ganni tottude sunna iidi taske eɗen ganni tottude sunna iidi taske eɗen ñemtina almami eɗen ñebtina almami goto fof anniyo ɗum goto fof anniyo ɗum e ɓernde mum nde mbiɗa anniyi tottude sunna iidi taske mbiya aɗa anniyi tottude sunna iidi taske aɗa ñemtina almami aɗa ñebtina almami kabbirali ɗi kadi ko habbirandu premiére ndu tan ɓamtata ha juuɗe ma kabbirali ɗi ko habbirandu harminiru ndu woni ndu premiére ndu ko ndun tan woni suutgol juuɗe ɗe ko heddi ko hay sa ko suurani heddi ko hankkadi hay sa suurani juuɗe ma ɗe bisimillah bisimillahi bismillah الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العلي ولسوف يرضى الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي الصاحب الحق الرباني البرق الأصطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الهائد بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم
صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم بفاضتك منك إليك إهادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عيد الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائدة بمركز الفهوم والمعاني الأكوان المتكونة الآدمي الصاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك الله الذي ملأت به كونك الحائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم بفاضتك منك إليك إهادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهوم والمعاني الأكوان المتكونة الآدمي الصاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني نورك الله الذي ملأت به كونك الحائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوى صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم بفاضتك منك إليك إعادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وظرفة يدرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يسبحه من في السماوات والأرض تسبيحا جميلا سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار سبحان من جل عن التشبيه والتمثيل كل ذي جلال عند جلاله ذليل أحمده وهو أهل الحمد والكمال وأشكره شكر ذي تضرع وابتهال وأوحده ذاتا وصفة وفعلا توحيد من لم ير له كفءا ولا مثال جل عن وصف الواصفين وعن تفكر المتفكرين والصلاة والسلام على النبي الشفيق الذي اختار عند الموت على الرفيق وعلى أصحابه وأصحابه الفقراء المهاجر الأهل والأوطان والذين تبوأوا الدار والإيمان ما تساجلت الأطيار على أغصان الأشجار الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير من ليس له طمأنينة ولا قرار إلا بذكر الله الملك الغفار قال جل من قائل وكل ما سواه إليه آئل ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان تسبيح من قال بذكر الله سبحانه تسبيح من قال بذكر الله تزداد الذنوب لأنه الذكر والذاكر والمذكور لكنه قليل من عبادي الشكور الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جل وعلا علوا جميلا ما سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وما غشي العاشقون وانفك عن التحرك العارفون سبحان من خلق الإنسان وسواه وليس تسبيح وتقديس لسواه سبحان من ذلت لعظمته الرقاب وكل عن معرفة كنهه الألباب ولهجت بذكره جميع الأصوات وغردت بتسبيحه أنواع اللغات وتفرد بصفات الكمال والجمال والجلال وتنزه عن شوائب النقص والحدوث والزوال سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لحكمته سبحان من وضع الميزان ليتعامل الناس بالميزان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما فرح بأيام الأعياد المعيدون وما تجمل بجميل الثياب للقاء ربهم المسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي زين الأيام بأيام الأعياد والسرور سبحان جل الله أكبر أحمده على نعم لا تحصى وأقل قليلها لا يستقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له متبرئا من كل أمر لا يرضى فعله والصلاة والسلام على خير واعظ وخديب ما سدح الحمام على الغصن الرديب والآل والأصحاب ومكتفي آثارهم من الأحباب أما بعد فيا عباد الله جددوا الإيمان في كل ساعة وأوان وصححوا النيات قبل الدخول في العبادات وإياكم والانحماك في المعاصي والشهوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان المعدلات واتقوا الله فيما تأتون وتذرون قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي الحديث
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال أيضا عليه السلام: أخلصوا إبادة لله وأقيموا خمسكم وعدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل كبير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اعلموا أن قد سن لحر مسلم قادر غير حاج أدهية عنه وعن أبويه الفقيرين وعن الولد الصغير ذي الاحتياج لا غيرهم من الأقربين، وإن يتيما فيدحي له من له عليه تمكين. وذلك مشروع من زمن أبينا الخليل حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل. والقادر عند مالك الإمام من لا يحتاج لثمنها في العام ولا يتسلف لها، خلافا لابن رشد العلامة الناقد البصير الفهامة. وقال بعض العلماء: من له ثوبان أحدهما يكفيه باع الثاني واشترى به الأدهية، كما يبيع ثوب الجمعة لذي القرابة العلية. ومن له قبل مدي زمنها يسار فليدحي من غير استئخار بجزء دأن وهو ما أوفى سنة ودخل دخولا ما في ثاني العام. وثني معز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر التام. وثني بقر وهو ما أوفى 3 سنين ودخل في الرابعة. وثني إبل وهو ما أوفى 5 سنين ودخل في السادسة. ولا شركة في ذاتها بل في أجرها بشرط قرابة وسكنى وإنفاق، وكون ذلك قبل ذبه المالك. وفائدة التشكير سقوطها عن الأصل والفروع. وأجزعت المقعدة لشهم ومكسورة القرن إن برئ والجماء لا ذات مرض بين وأرجاء وعوراء ولو بقيت العين بصورتها، وناقصة جزء غير الخساء، وذاهبة ثلث وما فوقه من عذن، ومشقوقة أذن كذلك، ولا سماء جدا وبتراء، وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها لغير إصغار وكبر، وبخراء وبكماء، ويابسة جميع الدرء وعجفاء. والظاهر في الأذنين اغتفار الأقل واحتمل عدم التلفيق في الذهاب. وفهل كل نوع أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من فهول النوع الذي يليه. سبحان من جعل في كل نوع زوجين فيه، وذكور الدعن أعلاها وإناث الإبل أدناها. ووقتها للإمام بعد صلاته وخطبته، ولغيره بعد ذبحه. وفي غروب. ومن ذبح قبل الإمام فليس له إلا اللحم، وندب أن يكون لها مما لا يمنع الإجزاء السلام، وأن تكون من أعلى الأنعام. وندب سمين وذكر وأقرن وأبيض وفهل إن لم يكن الخسي أسمن. ولا يجوز بيع شيء منها ولا أجرة ولا بدل، فمن فعل واحدا منها فقد عدل. وقد ضحى عليه السلام بكفشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويمشيان في سواد، ذبحهما بيده الشريفة، وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وأمن لم يدحي من أمتي. وعنه عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من عبد توجه بأدهيته إلى القبلة إلا وكان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وعنه أيضا: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مداياكم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من صدقة بعد صلة الرحم أفضل من إراقة الدم. واعلموا أن عيد النهر أكبر العيدين، وهو الذي قال فيه عليه السلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا.
في شهركم هذا فستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الحديث يتجلى فيه مولانا ليزوره المؤمنون فيعتق ألوفا من المجرمين والملائكة شهود ليشهدوا عظيم عفوه عن العبيد والصدقة في يومها تزيد على الصدقة فيما سواها ب70 والله يضاعف لمن يشاء من العالمين والصلاة والنهر في عيد النهر خير من الصلاة والصدقة في عيد الفطر ولذا أمر عليه السلام أن يصلي وينحر شكرا على إعطائه الكوثر والأضحية في يومها أفضل من العتق والصدقة لأنها سنة مؤكدة قال الإمام مالك وعنه غير ذلك والسنة للقادر أن يذبحها لنفسه اقتداء به عليه السلام وبالسلف الصالح الأعلام فإن عجز مسلم استناب وحضر معه ولا يعضى المناب في نذير عمله شيئا منها كالجزار في جزارته إلا إذا علم أن الإعداء للمكارمة لا لجزارته وكذلك الفران يجري على ذلك الميدان ويستحب من ظهر هذا اليوم عقب الفرائد التكبير لصبح الرابعة عند مالك بن أنس الإمام الشهير وندب تأخير الفطور ولو في حق من لا أضحية له سونا لفعل البشير النذير وندب إحياء ليلة العيد بإبادة المهيمن الشهيد وغسل ومبدأ وقته من السدس الأخير وبعد الصبح أفضل عند التخيير والتطيب والتحلي ولو في حق من لا يصلي وحرام على امرأة تخرج ذلك ولو بإذن زوجها المالك والمشي والجهر بالتكبير إلى أن يجيء الإمام أو حتى يكون للصلاة قام وصلة الأرحام ومواساة المساكين والرفق بالأيتام قال جل وعلا ربنا السلام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والجنة لا يجد ريحها القاطئ والعاق جعلنا الله من زمرة العشاق ومن جاء من طريق فليرجئ من غير ذلك الطريق واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما الحياة الدنيا إلا متاع من لا له خلاق قال عليه الصلاة والسلام أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا من دحى طيبة بها نفسه كانت له حجابا من النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ƴewde khutba her tan fodde ko eɗen barkinoro ɗum kadi e pular hay so en defɗidani hen e makko kanko fof amma ko nafanno ɓerɗe meɗen ko e ko nafanno en ko fof en haalni en ɗum e arabiya heddi noon kadi eɗen karojini eywa hutorade hen seeɗa kadi to banggue pular beele ɓeyden wawde naftorade kanko ɓuuri mawnude e dendagal iidiji ɗi fof ene jeeya ko haali oɗo iidi wonde ko kanko ɓuuri mawnude e dendagal iidiji ɗi fof ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi nde tawno ko kanko ɓuuri mawnude hande oɗo ñalawma ala ko foti wonde hen so wona dewal Allah e mawninde Allah e teddinde Allah e mawninde ñalawma o ɗum waɗi yimɓe ndento hen dendagal ko fati e firinaji dendagal ko fati e juurde ƴiƴam e ko nandi hen nde tawno ɗum hande ina harmi e nder ñalawma he ɗum noon ndenen ƴiƴameje meɗen ndenen jawɗele meɗen ndenen ɓalli meɗen saabu wadde hen juurde hen ƴiƴam walla wujjude hen jawɗele walla toñodirde hen ɗum ina harmi hande e nder ñalawma he ɗum noon yi en ndento ɗum hono oɗo ñalawma no harmiri e moɗon e nder leydi moɗon he e nduɗo lewru saabu hunde foof ma neɗɗo hawro e Allah subhanahu wa ta'ala
on sa'a Allah namdomo ko gollanno ko holno golliri ɗum e holto golli ɗum 23 24 nanga addu 24 wona ƴewande o wima on kawro e Allah subhanahu wa ta'ala o namdo on dendagal golleji mon ɗi gollanno ɗon ga aduna gaaɗi so tawi ko ɗi moƴƴi eywa ko ɗon so tawi moƴƴani kadi ko ɗon fofof artata ko e dow jomum ɗum noon nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam yi en ndento eywa o holli en diine o no gollirte o holli en sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o acciri en deftere Allah woto yaaɗo tan janggo duttoɗen eywa e keferagal duttoɗen eko hatno en ko eko deftere Allah nde hanno en ko eko gonnoɗen e dow muɗum adan ko wona diine ko ɗum noon o ari o holli en o labtinani en laawol ngol yi en ndew e laawol he golliren diine meɗen deftere Allah golliren ɗum sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woto yaaɗo e janggo tan duttoɗen e keferagal wona ɓeeɗo ino mbara ɓeeɗo ino kepta jawɗele ɓeeɗo ino tooña ɓeeɗo ɗum noon yi en ndento ɗum no gollirnoɗen ɗum e yeeso makko ni so yeehi ha joni diine o nanɗo heddi yi en gollir noon tan yi en keddoro noon sabu fof o holli en fof o haalni en ene jeeya e hadis makko kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi oɗo ñalawma nde tawno ko ñalawma tedduɗo ko nde tawno ko ñalawma barkinɗo ma Allah feeñ hen ewa tawa o feeñirta noon ko ha julɓe ɓe mbawa juurademo ha julɓe ɓe mbawa yiidemo mbawa naftorademo beele mbawa ɓeyditorademo ɗum waɗi hakke ko welti e oɗo ñalawma omo rimɗina hen ujunnaje jogornoɓe natoyde jeygol taw ko sabu bakkaruji muɗumen o yaafo bakkaruji ɗi o itta ɓe e jeygol o nannoya ɓe aljanna wal malaikatu shuhud taw malaikaji Allah kadi ina tawa ina ceedi eɗen ɗon golle subhanahu wa ta'ala o wi ɗum noon Allah feeñirta e oɗo ñalawma o waɗirta noon ko ha yimɓe ɓe mbawa seedade mbawa hebde ko ɓuuri mawnude e yafuyaji makko kamɓe jiyaɓe ɓe mbawa ɗum wadde o wi en gandu noon sakkade hande e oɗo ñalawma ino ɓuuri e sakkade e ko wona oɗo ñalawma holko ɓuuri ko sa anda ɗum holno ɗum ɓurdi o wi ino ɓurdi fodde laabi 90 sa itti sadak goto hande ko wona oɗo ñalawma joɓeɗa baraji ñalawma joɓeɗa baraji gooti so tawi a itti sadak noon hande e oɗo ñalawma ɗin ɗon baraji ɗi dañannoɗa e ko wona ñalawma he sowete ko laabi 90 dokkeɗa saabu Allah ina sowana e jeeyaɓe makko kala mo haaji Allah ina sowana jeeyaɓe makko e kala mo haaji windere nde fof kala mo haaji sowande ɗum baraji muɗum o sawanto ɗum baraji muɗum wassalatu wannahru o wi julde noon e borade julde hande no juulirɗen ɗo darɗe ɗiɗi ni julde iɗiɗi e wadde ruttade to galleji to hirsoya dammuɗi ɗi o wi ɗum e ɗum watte koye oɗon iidi o wi wadde noon nde ɓuuri moƴƴude e julde e sakkade e nder iidi taske e nder iidi korka sabu julde e nder iidi korka julde iidi korka nde iidi taske nde ɓuuri mawnude layyade nde ɗum kadi ɓuuri moƴƴude ewa e julde e nder korka e iidi korka walla sakkade e nder korka ɗum ɗo ndeɗo julde ɓurta sowede ɗum waɗi noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yamira yo juul o boro ɗum waɗi ko Allah winomo sabu o waɗira ɗum sabu mantude ko Allah rokkimo inna aɗaynaka sabu Allah wi inna aɗaynaka al kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ɗum waɗi noon so juuli o borima wona o yetti Allah ko Allah rokkimo wendu kawthara ndu ganduɗa hoore maɗa ko julɓe jaroyta e ndun wendu kanko herori ɗum e julɓe gollannoɓe sunna nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ɓeyni ina jaroya e ndun wendu o waɗi wiira yo juul o boro ko beele o yettira Allah ko Allah waɗanimo on ɗon nema saabu wendu ndu ganduɗa hoore maɗa sa yari hen a wonta ɗumɗude kaddi aywa ala toon kam wiiraki kaddi gurdam aduna kono a wonta ɗumɗude o wi en gandu noon layyiyade e oɗo ñalawma ɓuuri rimɗinde so hoddirama aɗa jogino maccuɓe aɗa rimɗinaɓe e lawol Allah eywa ɗum no wawi hewde baraji ni layyade ɓuuri hewde ɗum baraji sakkade kadi e oɗo ñalawma ɓuuri hewde baraji e sakkade e ko wona oɗo ñalawma sabu sakkade nde e layyade nde hande e ñalawma he ɗum ko sunna mo ganduɗa hoore maɗa tengtugol ɗum waɗi seydina Malik imam Malik wi ɗum ko hunde moƴƴere ina foti waɗede omo habri ɗum kanko seydina Malik omo habri ɗum kanko Malik o wi ko wiyete sunna ko noon wonande neɗɗo kattanɗo ko ɓuuri moƴƴude ko yo hirsan hoore makko o hirsana hoore makko layya makko o waɗira ɗum sabu ñemtinde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o ñemtina ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o ñemtina hen moƴƴuɓe ardiɓe ɓe foof o ñemtinaɓe hen
so tawi noon hirsugol ngol omo jogii heen ngantu ko wayno o sellaani walla kanko ɓanndu makko jaɓataa hirsugol yo ƴeew neɗɗo mo hooli o lomtina ɗum e kirsugol he so o waawi noon rafi cellal ngal so tawi ko ɗum hannomo so waawi o ara o daroɗo layya o hirsereeɗo o tawe mbele omo yiya ko hirseree ko oɗa ko lomtiɗomo tan kono taweede mo nde kadi ina moƴƴino fe hay so hirsanani hoore makko o tawe tan beele o daña baraji ɗi o wi noon kanko lomtiɗo ɗon hirsandema o walla huttandema o ala ko rokkete hen hay batte pour o hirsanima walla pour o huttanima dammugol ngol ɗum ala ko waɗete hen hay batte jiida e dammuɗi ɗi ganduɗa hoore maɗa ina kirse ko wona taske so dammuɗi kirseteɗi e taske ɗi jomum kuttowo o walla kirsowo walla ɗumininowo o on ala ko rokkete hen hay batte so wona taw noon rokkira omo faami ko rokka ɗon ko wona ko pour ko hirsi ko walla ko hutti ko o rokkira ɗon tan ko pour teddungal wona kay yobdemo e dande nde walla ko nandi hen o rokkete hen ko rokkirte tan ko pour teddungal wona ko buusi ɗon wona ko hutti ɗon dammugol ngol ko o wi ko hono noon so hoddirama kadi kirsowo o kañum hirsa tan yeehi walla kuttanomo hirsu tan yeehi heddi ittude cawɗi ɗi e ɓirɗe tetteki ɗi e ko nandi hen onne kadi yo famir hono noon so gayni woto ɗamino hen hay batte omo rokkiri hen pour ko golli ɗon ko ala so wonko o rokka hen o rokkirte hen ko saabu teddungal wona ko waɗi ɗon ko o wi ne yiiɗa noon caggal oɗo caggal tisbar hande oɗo ñalawma caggal tisbar o so en juuli tisbar o tan puɗɗoɗen takbiratuji ɗi kala nde calminɗen hade meɗen wadde allahuma anta salam mbaɗen allahu akbar allahu akbar allahu akbar ha wona laabi tati nde puɗɗen ɓamtude assalamu allahuma anta salam o ɗum noon ko noon mbaɗirten ɗeɗo balɗe tati ha ñalawma nayaɓijo o so en juuli tisba so en juuli subaka ko nden dartinten kabbirali ɗi kono tisbar oɗo hande so en puɗɗima ha subaka nayaɓijo o nden dartinten kabbirali ɗi ñanden so en mbi allahu akbar en mbaɗi allahuma anta salam en gaynira ɗon dartinten ɗum ko balɗe nayi ɗe tan waɗete almami malik o wi kadi ina yiɗa so hoddirama neɗɗo o hande yo finir korka so fini o wasa ñamde o wasa yarde ha o juuloya o arta o layya makko o so layyima on saaha kuttowo o ittanamo heñere nde juuɗe o taƴira heñere nde wona o jokka ñamde makko ɗum ene yiiɗa e nder ñalawma he hay sinno noon ko neɗɗo mo ala layya ina yiiɗa o waɗira hono noon e saabu rende golle nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo ala layya ɗum woto haɗɗum wadde noon saabu so en teskima to banggue zahir ene nelaɗo Allah sallah sallam e dokke makko e moƴƴereji makko ɗi o waɗani jiyaɓe makko ɓe ɗi o waɗani leñol ngol so en teskima ala mo layyotako saabu kanko nelaɗo Allah sallallah alih w sallam nde o layyotonde anniya makko layya makko o omo layyano hoore makko omo layyano e dendagal leñol makko mo dañani layya deke en gandi ala mo layyotako so en pini wadde dawren korka ha so layyaji ɗi garta en kirsi layyaji ɗi on sa puɗɗen tajja korka ka ɗum ina moƴƴi no fewi ina yiiɗa kadi wurtinde jamma oɗo hono ɗum jamma ɓennuɗo ɗo o ina yiiɗa wurtinede saabu mawninde Allah subhanahu wa ta'ala ina yiiɗa kadi lorade hen no fuɗɗagol lorade ngol noon neɗɗo so yiiɗi o lorto guila e tataɓal jamma cakrigal ngal on sa o lorto hen so yiiɗi o wonira noon so juuloyi subaka wona hankanti kanko ko lortiɗo so andi noon kadi omo jogui fursa omo jogui temps o acca ha nde o juuli subaka so juuli subaka o arti hade makko yaade iidi on sa o lorto so suɓnama yo suuɓ o lorade caggal subaka nde ne yiiɗa wadde uurateeri ene yiiɗa wadde comci moƴƴi fodde no joomum wawiri ene joomum hattirani hay sinno noon komo yahani juulde so hoddirama ko debbo mo ganduɗa hoore maɗa alhaali jaɓani yo juuloy omo jogui gantu ene ko nandi hen woto hatmo ñantade nde woto hatmo kadi wadde uurateeri woto hatmo wadde hay batte e nder galle he o waɗa noon ha juuloyeɓe garta ɗum basi ala hen hay so juuloyani woto hatmo wadde comci makko e wadde uurateeri makko ina harmi noon e yaltude yaade to iidi to so hay sinno ko debbo mo ganduɗa hoore maɗa joguiɗo yamirore joom galle muɗum ina harmi holko addani ɗum harmude ko so tawi o yarata ko holliroyde comci makko walla o yarata ko holliroyde ñantugal makko walla kanko o teskaki hen ko e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni e golloyde on hay so waynima joom galle muɗum ina juuloya ina harmi yaltude e makko yo yaltu kay o yaltira saabu sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo tottoyo sunna iidi omo ñemtina nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so omo yaha kadi ɓuuri moƴƴude ko o yaara koyɗe makko o wasa jolde o wasa waɗɗade so gantu ala so gantu waɗi noon o joli o waɗɗima basi ala hen so omo yaha kadi nde o ummi galle makko nde o yaada e kabbirali ha o yettoɗo alma ha o yettoɗo juuleteɗo on saaha
o taƴa kabbirali ɗi on saha julde walla nde o ɓe gona e kabbirali he ha nde julde nde darna foof ha nde julde nde darna foof ina yiɗa kadi jokkude hen enɗam ina yiɗa hen moƴƴande miskineɓe ina yiɗa hen yurmade allyetimeɓe saabu Allah wi subhanahu wa ta'ala yi en kula Allah mo jogorɗen namdodiroyde e muɗum ñalawma darga kulen tajde enɗam jokken enɗam kulen tajde enɗam o wi en gandu hakke tajde enɗam ko hulɓini yi en gandu aljanna inani ɗon kono dañata hendu aljanna neɗɗo taƴowo enɗam walla neɗɗo gaaƴiɗo jinnaɓe muɗum kanko ɗo woni fof omo dugda e jinnaɓe makko omo aaƴodiri e jinnaɓe makko o hawrani e jinnaɓe makko on hay hendu aljanna o dañata saka o nato e aljanna ɗum noon sukaɓe batten ɗo haqqillaji no fewi ko toɓɓere nde ganduɗa hoore maɗa hande ina toƴƴi en min pa o hammin kawrani ko mbimi yo mbo jaɓata ɗum eɗen poti battude hen haqqillaji no fewi ñanden tan goɗɗo ari ɗo caaliɗo o wi kanko mo yiɗi ɗaɓɓoyde galle saabu o hawrani e bam makko ceerno Ibnu wimo ɗum kam no hersini aɗa foti safrude nde ɗo ñawande ha gayna haade ma rokkede galle ya cafroya nde ñawande so tawi a hawrani e bam ma ella o ko ema woni ɗum sukaɓe batten hen haqqille no fewi ko hunde hulɓinide hande hewde e nder zamanu o hewde e nder famille ji ɗi noon batten hen haqqillaji no fewi neɗɗo lurodirta e jinnaɓe muɗum ko gandanta hoore maɗa ina haɗma natoyde e aljanna janggo sa natoyani aljanna an gurata ko e caɗele sa wuuri e caɗele ma yana mbasa natoyde aljanna holko jaranma noon jinnaɗo maɗa ala ko jarani jinnaɗo ma saɗa yiiɗi barke jinnaɗo ma gorko o a ɗoftotomo mbaɗa ko yamirma gacca ko haɗma kala ko wima mbaɗma kala ko haɗma goppa so amma jinnaɗo ma debbo o noon on kam ko so tawi a jaɓani ko wi tan natoyta ko jeygo saabu aljanna to tahta aqdamil ummahat aljanna woni ko less pelɗe yummiraɓe moɗon to jiɗɗo ɗaɓɓude aljanna natoyde aljanna fof yo ɗofto jinno yummum debbo yummum so tawi no jiɗɗa ko barke aduna wadde galle pirta nafa ɗofto bamma ɗi surtout ko ni ɗeɗo gueɗe ɗiɗi so enen sukaɓe so en batti hen haqqille en jiiɗi wurde jehen Espagne jehen koye gummani ɗen fof dañen toppiroɗen jinnaɓe meɗen worɓe ɓe mbaɗen galleji nafen koye men nafanɓe nafen dendagal bandiraɓe meɗen foof ɗum noon keɓeten ɗum tan ko e jinnaɓe meɗen worɓe he o amma to aljanna to kay ko en ɗoftoto jinnaɓe men tan rewɓe ɓe toppiroɗenɓe mbaɗen koɓe mbi goppen koɓe kadi soɓe nuli en jehen koɓe jiiɗi fof mbaɗanen ɓe seɗe jiiɗi natoyde aljanna ɗum noon mbatten hen haqqille no fewi ɗum addani kam junnade hen par ce que meɗa andi eɗen gondi on ñaw hande mbatten hen haqqille yo Allah dandu en hen ɗo yo Allah hokku en ɗoftadeɓe e ɓuɓnude ɓerɗe mabɓe saabu so ɓerɗe mabɓe ɓuuɓi tan enen hajuji meɗen peewi aduna e lahara ɗum noon ko toɓɓere yañde to hakkude almudo e ceerno to kadi ko noon to hakkude mawɗo e sukaro ko noon to hakkude debbo e gorko to ko noon so en junnima hen ɗo ñalleten kono noon ko kalɗen ko eɗen mbawi yondinade hen mbatten hen haqqillaji enen sukaɓeɓe ganden alhaali meɗen foof ewa alhaaliji ɗi fof hande ko e meɗen jowita kala kadi garduɗo e lawol kala garduɗo e lawol yo ruttoro lawol gongol ngol sa rewiɗo nde garata nde saɗa hoota rewoy e lawol gongol sa waɗi noon on sa laabi ɗiɗɗi fof ma ceedono ñalawma darga wonde a mawnini Allah subhanahu wa ta'ala a rewiɗo aɗa totta e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yen gandu enen ko joguiɗen ko gasara ko woni to Allah to ko gasara ɗum noon ɓay ko woni to Allah to ko gasara toppiroɗen ƴeewen ko woni to Allah to ko mbasen teskade ko gasara tawa ala ko nafara en hay batte ganden kadi gurdam aduna ko dahmitorgal tan wonande neɗɗo mo ala gueɗal to lahara so tawi neɗɗo ne jogui to lahara waɗata aduna ko bolle puyɗe o huccira e dewe Allah e ko nafara ɗum aduna e ko nafara ɗum lahara ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ko puɗɗortoɗen hande e oɗo ñalawma ko en juulat julde taske nde ha julde so en juuli ha en gayni duttoɗen to galleji to jehen kirsen layyaji ɗi kala baɗɗo noon o heeɓi sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala layyiɗo kadi taw fittano mum ina welti hen ina ɓuuɓi hen o golli ko yamirore Allah yamirore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ma ɗum wonanmo heedo ñalawma darga hay so yiiɗi nannede aljanna golle makko ɗe o waɗi ɗon de ɗen keedanoytamo o natta jeygol eyyi ɗum noon mbatten e muɗum haqqille subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin en ɗaɓɓiɗinto tan en haalde fof dejen won ganiɗo nangol lawol cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anni aɗa nanga lawol cheikhna Ahmad Tidiane
الله لا يقدر شيء ولا لا قال من الذين يبايعونك كلمة الله عند ركب لازم وظيفة يرد الجمعة ما يسمع ما يسمع جاهل النبي صلى من شيخنا ko wuro ngo wi salmini ceerno ceerno Ousmane wi wuro ngo salmini ceerno ñaagi moƴƴere mum o wi omo ñaagi Allah e moƴƴere muɗum e cellal e juutde balɗe e barka fatiha e barke fatiha e salatul fatih wuro ngo no welti o wi wuro ngo ne welti weltanimo ene weltanimo e mawɗo kabro mo yo arga o wi ceerno kabromo yo arga o fof ɓe beltani o wi kamɓe fof eɓe beltaniɓe ñaagi Allah eɗen ñaagi Allah ɗum ɗo yo ɓooyi wonde ɗo yo ɓooyi wonde hakkude meɗen sabu barke fatiha e salatul fatih no feewi o wi ɓe beltima kaaddi weltare sekunda fof ko weltare wotere woni hen o wi kamɓe demi sekunda fof eɓe belti weltare wotere woni hen ko weltare nde fof ko wotere jarga o e almami jarga o e almami o fof ko hunde wotere kamɓe fofof ko hunde wotere salli amen o salli amen e salli maɓɓe o ɗo omo tinni no feewi no feewi ne yiɗi kadi yo ɓeyde omo du'anede tinni no ɓeyde kadi feewi no o ɓeydo kadi wi omo yiɗi o ɓeydane du'aw kadi no feewi neɗɗo tinniɗo ko neɗɗo gila jama tinniɗo o dari kala ɗo dari tinata ko o yaa wuro wongo jengi so wona taw ko wuro wongo o jengi toon ala ko o noddinata tan ala ɗum kam ko noddinowo wona tan gueƴe wona waktu wona subaka wona tisbar wona takusan wona futuro wona gueƴe makko ni e goɗɗo kadi tawa no abbimo eyo ba oɓe ñaagui noon hebde hono makko kadi ha heewa taw ene gabbimo ko ɗum woni weltare nde ko ɗum woni weltare nde jarama jarama no feewi salli kañum foti duwanade yimɓe o wi ceerno wi ko salli foti duwanade yimɓe saabu so en gandanno ko salli sabu dañi so en gandanno ko salli dañi ko e ko dañata ko e ko dañata ko ñande foof ñande foof en jahatto makko en jahatto makko ñagoɗe mo duwaw ñaagoɗen mo du'aw saabu enen fof no potirɗen sabu ɗon enen fof no potirɗen ɗo ni ala mo Allah memata hoore mum ala mo Allah memata hoore mum e kala waktu kala waktu sona salli wona salli Allah salli tan dañata ɗum ɗum ko salli tan dañata ɗum kala nde o fuɗɗi noddinde kala nde o fuɗɗi noddinde Allah ƴettat Allah ƴettat jungo muɗum jungo mum ngo fawa e hoore fawa e makko hoore makko nde ni ha hande o gayni noddi o gayni fof hande o gayni noddinde hande o gayni fof so gayni Allah itta jungo o mum gayni Allah itta jungo ngo hol dañowo ɗum sowona salli ɗum so wona salli salli tan dañata ɗum ɗum ko salli tan dañata jiida kadi jiida kadi e salli kala nde o noddini kala nde o noddini sikki ala soko micro walla taw ko neɗɗo mawɗo sawtu walla taw ko neɗɗo mawɗo sawtu walla ɗo sawtu makko wawi hadde fof kala noon ɗo sawtu makko wawi hadde so noddini o gayni sawtu o ɗo haaɗi ɗo sawtu o to haaɗi ɗo so hoddirama ko subaka o noddini sawtu o yeehi demi sekunda o yeehi ɗo ha demi sekunda so ari tisbar omo noddina sawtu o wona ɗo fuɗɗata ko demi sekunda yaha to haaɗoy fof so haaɗoy ko madin tuwal takkusan kadi so ari wona ɗo o fuɗɗata sawtu o fuɗɗata ko madina tuwal e wasde junnade ko ni sawtu o yarata holto fayi kaaba ñande o yetti kaaba fof tew makko harmi jeeyo ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ni awalani o luka ɗo hawri goɗɗum o wi ɗum ko salli ɗum ko gueɗal salli jeeyi ɗum salli ko dañata ko salli ko dañata ko ha no saɗi dañowo hono mum ina omo handi hen noon ummade nder jamma 4 heures woppa ɗoygol no wayi welde ni yalta galle mum ala ko yaltini ɗum so wona noddoyde Allah on kay Allah nototomo tan wona nangue
wona ndiyam haɗatamo yaade eɗen gandi oɗo ke eɗen gandi o kam ko dañal tan woni ko dañɗo yo Allah rokku en barke makko yo Allah rokku en barke makko ɗum waɗi ɓe mbaɗi misal o goɗɗo o on ko weñ salli holi on nehowo rawandu taw rawandu a nehirani ndu pour jawdi ma walla ngesa ma wona ɗum nehirɗa ɗum kadi rawandu kala ko kaɗɗa ndu ɗo accat kala ko jamirɗa ndu ndu waɗat so tawi ko nduɗo rawandu joguiɗa an aɗa duwa jogade rawandu so tawi noon a ala droit ala wona ɗum joguitorɗa ndu wona hono ɗum ɗo kankone kala nde rawandu wofi so hoddirama wofango ngo haaɗi ko demi sekunda so ndu wofi janggo walla so ɓooyi seeɗa ndu wofi wona ɗo sawtu o fuɗɗoyto ko demi sekunda yara noon holto sawtu ramandu o fayi kaaba ya Allah dandu kala ñande sawtu o yettoyi kaaba tewma ko harmi nadde aljanna ɗum waɗi nede rawandu no hulɓini no fewi so wona taw ko e condition ngaji biyaɗi ɗi eyyi so tawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gandirɗen ɗum moƴƴani nelaɗo Allah nde Jibril addanno e makko wahyu nde lawol gotol Jibril addanimo wahyu o ari ha e damal galle o sali nadde nelaɗo Allah no daramo ha ɓooyi Jibril ande a yettotono tan naata a yettotono tan naata kono ngol ɗo a naatani dariɗa ko damal galle holko waɗi ɗum o wi minen somin gara min gaddata ko jurumderu Allah so emin tawi galle mo min gaddani jurumderu o rawandu nan toon min natta wiya ko hoto min natta o wi rawandu nan e galle he nelaɗo wi min demitinani o wi sahabaɓe gummoɗe ƴeewe galle o foof holto rawandu woni hen barondu so mbarino garon kalnon kam sikki ala Jibril fenata wona penowo o rawandu nan e galle ɓe bicciri galle o ha ɓe jeehi less balli tan ɓe tawi toon ɓosandu rawandu ɓe jaltini ndu ɓe mbari ndu ɓe beddoyi Jibril naati wonko tindini ndeke noon neɗɗo wadde yamirore Allah ina moƴƴi kala ko Allah wi woppe goppen ɗum noon ƴeewen enenne ko mbaɗet hen ko kala ko yaadi hen e deftere Allah mbaɗen kala ko luurodiri e deftere Allah yaadani e sunna nelaɗo Allah mbasen wadde ɗum goɗɗo mi nanino no nehiro rawandu on ɗon so tawi ko hono ndun ɗon rawandu o wi ɓe mbi kanko so tawi guese ɗe jonti o noddat rawandu o wiya tubaño o ɓendi guerte ɗe ɓendi ya ndenoya ayi ɗon ndu fokkitta ha guerte naata walla ha gawri natta ndu artata so ndu arti kadi ndu jogui to waɗɗata wona e galle he kam ay ɗuɗo rawandu ko joguindu ko wondu e yamirore so tawi o husnindu ndu yaha so wi woto ndu yaha ndu wasa yaade ndun noon sa joguitima ɗum nde kusnatandu nde sa wi bisimillahi yo ndu jaggonoyo ɗum ɗo so ndu jaggi so ari hay sono maayi sari en rokkuma ya ñam ɗum kono a yamirandu ndu watta a haɗandu ndu accara so ndu addanima tan kala ko ndu addi o tampinore ma ala droit ñamde ɗum non mbatten hakkille yo a faamide yo Allah wallu en fatiha salatul fatiha hankadi jehen jaɓen duwaw
Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno noon salmina wuro ngo fof. Ceerno no salmina wuro ngo fof. Rewɓe e worɓe fof. Rewɓe e worɓe fof. Ɗo haade Miskunda fof mo salmini. Inchallah. Jarama. Jarama. Yo. Allah yo moƴƴi.